Zdravo! U ovom videu ću ti pokazati kako da koristiš kornjača grafiku u okviru Pythona. Sigurna sam da si do sada već u okviru Scratcha crtao nešto korišćenjem kornjača grafike i ono što si tamo radio prilično je slično onome što ću ti ja sada pokazati. Preduslov da krenemo u iscrtavanje grafike jeste da se opredelimo ne za Python 3 okruženje koje smo do sad koristili, nego otkucaj Python i vidjet ćeš pojavlja se ovdje Python with Turtle. To je ono što nam zapravo treba u ovom trenutku. Koristit ćemo biblioteku koja se zove upravo Turtle i to je biblioteka za iscrtavanje. Da bi koristili nju moramo da napišemo gore import, to je to, Turtle. Nakon toga možemo da počnemo da se igramo sa iscrtavanjem i napisat ćemo ovako nešto. Turtle.forward i u zagradi ćemo napisati koliko koraka želimo da se kreće figura koja se nalazi sa desne strane. Neka to recimo bude 50. Pokrenimo. Kao što vidiš, ovdje sa desne strane iscrtala se dužine 50. S obzirom da koristimo kornjača grafiku, hajde da uključimo baš lik kornjača. Kako ćemo to da uradimo? Pa uključit ćemo baš adekvatan oblik, dakle turtle.shape i u zagradi navodiš oblik koji želiš da ti se pojavi i to je u našem slučaju kornjača, ali tastatura mora da bude odgovarajuća i evo ga, dakle pojavila se kornjača koja se kreće unapred 50 koraka. Poigrimo se njenom debljinom, dakle neka ova kornjača sada bude nešto deblje, dakle neka iza sebe ostavlja malo deblji trag. To ćemo raditi na sljedeći način. Turtle.width i u zagradi navodimo debljinu koju bi želeli da vidimo. Recimo da je to 5. Pokrenimo. Nedostaje nam slovo D. I evo je kornjača koja ostavlja značajno deblji trag iza sebe. Promenimo kornjača i boju. To je to, boja. U zagradi se navodi pod znacima navoda koju zapravo boju želimo da imamo, pa neka to recimo bude zelena. I pokrenimo. Evo je, dakle kornjača koja ostavlja značajno deblji trag i kornjača koja je zelene boje. Hajde sada malo da se poigramo sa kornjačama. Uključimo nakon ovoga, dakle iskopirat ću oba dva reda, Ctrl+C, nakon toga Ctrl+V, menjam boju kornjači u recimo crvenu boju i ostavljam sve identično. Pokrenimo. Evo ga, imamo trag, imamo kornjaču i dva traga, prvi trag koji je zelene boje i nakon toga trag koji je crvene boje. Tako da sada znaš da koristiš kornjača grafiku, odnosno znaš da uključiš biblioteku Turtle i koristiš neke njene mogućnosti. Hajde da uradimo identičan zadatak koji si već video u okviru Scratcha, odnosno hajde da iscrtamo jedan kvadrat. Šta zapravo želimo da lik koji se nalazi ovdje sa desne strane uradi dok se iscrtava kvadrat? Dakle, instrukcije su sljedeće. Idi napred 50 koraka, okreni se na desno. Time će se iscrtati jedna stranica. Nakon toga, ponovo isto, idi napred 50 koraka i okreni se na desno, iscrtat će se druga stranica i ako isto to ponovimo još 2 puta, dakle ukoliko identične naredbe otkucamo još 2 puta, imat ćemo kvadrat. Hajde da probamo zajedno. Dakle, neka kornjača ostane zelena, idi napred 50 puta, to nam treba, ovaj nastavak nam ne treba, tako da ćemo to izbrisati. Okreni se na desno, dakle desno, 90 i ponavljamo sve ovo 2 puta, 3 puta, 4 puta. Hajde da vidimo šta je rezultat ovoga. Evo ga.
Dakle, zeleni kvadrat, odnosno zelena kornjača koja je iscrtala kvadrat upravo po našim instrukcijama. Kao što vidiš, ovdje se ove dve naredbe idi napred 50 koraka, okreni se na desno, ponavljaju 4 puta. Ja sam ih tako i kopirala. Dakle, prvi put, drugi put, treći put, četvrti put. Složit ćeš se sa mnom da nije baš zgodno da se određeni niz naredbi ponavlja recimo 4 puta. Zamisli da imaš komande koje se ponavljaju 12 puta ili 16 puta ili još neki veći broj puta. Tako da to svakako moramo da izbegnemo i postoji adekvatan način za to. Uvešćemo petlju. Dakle, šta je ono što nama zapravo suštinski treba? Trebaju nam ove dve naredbe, a ove naredbe su konkretno višak. Kako naglasiti da se nešto ponovi 4 puta? Dakle, uvodimo for petlju, for i in range. Onda u zagradi navedeš koliko puta želiš da se nešto ponovi. U ovom slučaju je to 4 puta. Ovo i koje sam ja ovdje pisala je zapravo brojač koji broji koliko puta će se izvršiti nešto što se nalazi posle ovog reda i obavezno, to je deo sintakse, moraš da otkucaš dve tačke. Posle toga, jako je bitno da adekvatno nazubiš, odnosno uvučeš naredbe koje želiš da se izvrše 4 puta. Dakle, ja želim da kornjača ide 50 koraka 4 puta i svaki od ta 4 puta želim da se nakon tog prijeđenog puta od 50 koraka okrene za 90 stepeni. Dakle, ovim uvlačenjem naredbi zapravo mi kažemo prevodiocu koje su to naredbe koje želimo da se izvrše 4 puta. Hajde da probamo šta je rezultat izvršavanja ovih naredbi. I evo ga. Dakle, apsolutno identično kao i malo pre, s tom razlikom što nam je kod sada kraći i, rekla bih, pregledniji. Dakle, upamti, ukoliko želiš da se nešto ponovi određeni broj puta, koristiš petlju. Dakle, for, imamo brojač i ovo znači, dakle, range 4, da bi nešto trebalo ponoviti 4 puta. Nakon toga stavljaš dve tačke. Šta je to što želimo da se ponovi 4 puta? Pa ono što dolazi posle toga i nazubljeno je, odnosno malo je uvučeno u odnosu na ovaj for. Da smo uvukli samo jednu naredbu, a da recimo ova naredba nije bila uvučena, rezultat iscrtavanja apsolutno ne bi bio identičan. Šta bi se zapravo ponovilo 4 puta? Samo kod koji je uvučen, odnosno kornjača bi 4 puta išla po 50 koraka u desno i tek nakon toga bi se okrenula za 90. Ja ću ovdje smanjiti broj koraka koje bi kornjača trebalo da pređe iz čistog razloga da kornjača ne bi izašla sa ekrana, pa da pogledamo zajedno da li je tačno to što sam ti ja upravo rekao. Evo ga. Dakle, prosto ovdje se iscrtao trak koji je dužine u ovom slučaju 40 i kornjača se okrenula na desno. Hajde da malo povećamo da vidimo. Da, kao što vidiš. Dakle, sada je kornjača išla 4 puta po 40 koraka i tek nakon toga se okrenula na desno. A to nije ono što mi želimo. Dakle, pravilno nazubljivanje koda dovodi do pravilnog iscrtavanja figure. I evo ga. To je to. Dakle, ovo je jako bitno znati i obratiti pažnju na uvlačenje redova prilikom kodiranja. Sada kada znaš kako da koristiš petlju i kako da nacrtaš kvadrat korišćenjem iste, hajde malo da se pozabavimo bojama. Hajde sada da iscrtamo isti ovaj kvadrat, ali tako da svaka stranica ovog kvadrata bude drugačije boje. Moramo da napravimo listu u kojoj ćemo napisati koje sve boje želimo da koristimo. Ta lista neka se recimo zove boje. Dakle, boje, samo još, ok, jednako, pa sad u zagradama navodimo boje, dakle, crvena. Želimo da se tu pojavi zelena boja.
takođe plava i recimo žuta boja. A u okviru petlje, dakle tamo gde se pozivamo na te boje, dakle pre nego što krene da se iscrtava trag, odnosno pre nego što kornjača ostavlja trag dužine, pre nego što se kreće 40 koraka napred, mi ćemo da kažemo dakle, da se menjaju boje prilikom tog iscrtavanja, dakle turtle.color i u zagradi, dakle navedemo boje, velika u zagradi, od i vraćamo ovde na dužinu koraka 50. Hajde da probamo. I evo ga, kao što vidiš, uspeli smo da iscrtamo jedan šareni kvadrat korišćenjem liste za boje, korišćenjem for petlje, odnosno for ciklusa i adekvatnim nazobljivanjem naredbi koje želimo da se izvrše u ovoj petlji. Tako da sada kada sve to znaš, pokušaj sam da nacrtaš recimo pravilan šestougao i da budu njegove stranice takođe šarenih boja kao stranice ovog kvadrata. Bio je ovo video o kornjača grafici i koji si ti apsolutno uspešno, sigurno sam, savladao. Hvala ti na slušanju. Zdravo!